Dani kini jaban mapan subuh puput bebawasan di Dodo Agung ane ketibokin adi ken beli jadi beli kagak tangkil ke puri adi mamraka temalu dia pecat sepang len malu udiangnya tadi beli ken dan beli konen pragat paitungannya di jane sing pragat nang tegareng beli bang malu tunian kenyer tujuh ketangkah belinya tujuh nuwak kan rasa-rasa yakong lingkungan upeti ini sing katur mai kepuri nang medlektak bener widangan di Anyar Timur ada samplangan selat Bukit Batu dakoreng Pak Lurah itu ada nak korupsi apa seng dan pangseng ulah-ulah nuduh bener jadi beli salah tampi beli di jane salah tampi ning beli munyi tiange tujuh werdone dini ulang man kena beli sing tiang dadi ngangon tujuh angon siku keni tiang ken beli men malu yen kanti siku ni berjalan ke kengkel hitungane diolas tiang ide ken beli na yen aja mau pitung apa ben lunas pican ide Dodo Agung do isen nene dini beteni pene mene bang dadi aja ngeraos ngewilangin kengken ni patut di bener yen beli nyalahan dewek tiang ngeraos kete mapan tiang na subuh man tiang subuh adu ajeng ken juru raksa ni madan sedan abian itu sen ngidang ngore tiang kengken bener ni kengken pejalan subuh ngerti beli oh subuh beli subuh nah ya subuh beli boleh mendesak bener do toleh kesugihan Agung ni jani ada mondo sangkaneng ne pundak banteng ngelah usaha pantawang nah dah longo beli jani ngeraos kete diap tiange sehingga tiangen beli banyak dini di wedang puri ini makejang ngop ken kesugihan beli kanti meliah ke telat penyengkar apa kegayan beli apa manadap beli itu ne dari maklar tanah beli pantawang oh maklar tanah nah sing jadi kita di maklar tanah dari maklar tanah seketo sungke keto beli kanti kudu negara beli kanti nah ya kita dumadek usahakan beli itu ngali pipes ngali kesugihan ngai keluwehan dewek pedidi mudah-mudahan pasti ada nak padi cedel ke nukur dan belinya modal yang besar ke nukur dan beli jangan salah tampi aja ngeraos Aseng apa aturan ngeringidan aki aku sing ketampenin kalau diurder antos mebudiri hati kapan ngidwet nah antos apa pengalas si aku jadi jebragan dados paraken ngenter pebaruman niki ring buri kauripan
Ambura titiang saking Banjar Jawi nyarangin puniki aduh. Kene mbok uliani pekak kaya driki. Oh, ulian iki ampun jagate remburi kauripan jak aman. Aman niki. Haro. Napi malih yen ampun aman jagate pasti lestari, pasti asri. Adung S Sola R Raos Idep yang sampun ulian Sola Raos bekendan Idepe dados hasiki kan niki ampun metuan jagate lestari. Oh niki ampun tiyang reng buri kauripan kaji mangken tiyang boleh nyangre amburan dadong tiyang saking Banyuwangi pekat tiyang kenten nuang ampun niki tiyang Banyuwangi genteng misane niki pun genteng langsung pupuk genteng langsung igo-igo kemulakunan niki jangan dhewek ini bakat kerasang paling menai dhewek bangsing buri ini dikirim buri kauripan sedo antuk tiyang pengayah kadi mangkin jadi atur tiyang jadi wedan po barong dari Paseban aku. Nah, pengayah bener namai marang barang malu tangkil malu kengken patutnya bener ngayah bangsing mulian bener nyanan cedo kawi bawan puri ini dini di kauripan. Nah bangkit itu semua patut apa singgo sanone belang aduh. Boleh nyarangin Paseban Agung peparuman kan luwung nih rajone yen orang pengman medingak ring panjake lautang kadini ke Bapak Bupati UPD sami nyarang dari masyarakat kan libur begini nah belum jam kejang lautang belum apa siagayang penyanyi belum Paseban Agung lautang aduh idewek dadi panitia penyelenggara peparuman yang cing sekan nyanan sidange dada geruduk kecewa dia durus mati bo jegek ternyata ya gadis Bali didol sing nyamen pado di Duro Negaro dia durus main mriki jero mriki durus ale mriki beten tak mangken mriki aduh yen sing ora nyanan iki pun berubah nada niki kang kengken nah apa gini bro belangulung kamu gitu dini beno dini gitu melambang sing wibawa puri ini dini pengsing mulian beno nyanan pangketo jumbo sumpah siago wah mekenyem mai do mekenyem bangke mai bibe penyalong apa ben bibe tebel deh aduh aratu Gusti Pati iki ampun siago terus betul aratu pengabe mangke sami puri ini dikit di kauripan terus Gusti asane kenal Gusti Pati ini sing beli Gusti Pati uli saking Bukit Batu balon ini
panekar. Dikengken rasa dewek tan suko. Liang kenalera betu rasa sampun sumida karya ikang jagat kaya mangke. Sido ban nyujur ni madan kumawi suka ikang rat kabeh kesayan ikang papunahan kaya kana. Ngawe masyarakatnya kedek pekenyung kemelaratan kemiskinan bumi ini subo sido ban mengentaskan. Konen misi, konen gumantung lamun nyet dewek. Tiban dewek ini dados lek sandi sing sida pan nyentara yang kengken pikayo di dadak aku. Nah, jani selah-melah lakar ada peparuman dini dewek makan suang. Nah, daging mau sokori dewa doagung titiang sampun siaga. Nadak baos ya tetita sane patut kadi pede titiang. Pada aliang ragone tongos. Dua gong mak. Tiang sapu. Ase bengong di tiang dari sapu. Dewo. Napi mawenan kan di sapu. Cek jak. Genten wenten tios kumanti. Sangkat. Agdo toko dewa ngamun nerang pak negara. Rasa mas kalau nagung ampun sida nika kumanti mawenan jak becek jagat kadi mangkin. Nah, Paman Agung ketekanin Paman Anom sing sanang raosang nukento nisi mula mekilit Gusti kelawan kaula Paman Subakti kelas sueje. Nah, setonen kelas lakam raosan ngadi malungo cokori dewa mamitang lugro di diang beli aku kawentenan banyak beline kadi mangkin wantah patut pisan sekadi aturipun ni Paman Agung kesarangin antuk ipun ni Paman Werda doaning kawikanan beli ngamal jagat iri-kiring kahuripan mawastu jagat ruwene lah landa tanpa kira pun apapun api turbakten ipun ni panyak mang dene majang ringangan beli ibu bisa puni kawinan sabun api jabaos beli satinut talar panyak ruwene mang dene ngamargiang ugar-ugar utawi awik-awik ruwene iriki ring jagat kahuripan beli. Wah inggih Ratu Dewakung. Yen inik jagat kadi aturipun beli ditiang. Naler tel baos cokor dewa sampun kemana antuk ditiang dan sanang malih tuan kewijaksanaan cokor dewa ngamek kang jagat duwene sampun muglang pisan. Kewanten pengelungsur ditiang mangkin rasa memanah-manah ditiang nabi mawin sampun ike. Nadak sare cokor dewa ngesengin nauken ditiang bau dana para manca sabi. Sina jantan wenten bebawasan sane rahat jaga ketiba ring titiang
Mangno nenten titiang pati taken malih lendang Cokorewo ngetelin titiang paos kadi mangkin. Setonen gelah laker nyawis petakon pamane nadi. Ndak ada bang rekna. Inggih lendang linggih sikut sakuin. Tongos. Titiang nenten ngawi-ngawi. Kawiyaktiane aturan titiang ring Cokodewo. Dap-dap kerja jagate kumandi sangkaning Cokodewo sampun mesikian sareng banyak kadi atur titiang inungnya. Rasa ring pewayangan Cokodewo ipun dan purun. Tapi malih ring linggih Cokodewo. Ucutan nek ipun jakarap senep aket sami bagong. Nah paman. Nggih. Becik jagat gelah bukajani sing sangkanen gelah token. Pemakas pesuecan itu Sangyang Pramokawi. Mapan sekala kelawan skala mulun nemu gelah. Ada nene skala sangkanen skala pemakas sing pengubatin pamane makarwo. Panyak mekejang, para petak jano mekejang, sumuyuk ngaturan sepatu sangkanen nekeng tua. Kemawinan ide Sangyang Pramokawi swece ngijenen kerajangan melarapan pengubatin panjang mekejang muastu jagat gelah gemah lipah loh kinawi. Wantah menanging Tio sering punika menawi wenten bebaosan rakan patut kaki goreng titiang urusan. Nah, ruwo benedane saja sing dadi palasan paman. Suka tu kita liang sepet mula mesanding. Nemulet tu ada di bumi. Nah sejawanan pengubaktin para banyak kejang. Terpi saja jagat gelah di koripan sangkanin pengubaktin paman. Banyak-banyak kejang. Walau di palangan jani gelah merasa sekel sepet saja kain gelah. Tadi melenan pengubatan banyak gelah jani. Apa bawinan gelah ngerausan kuku kita? Nih, unuk upeti ini sing cerani subeliwan katur kepuri. Nang paman matur, nak kengke sejatene. Mirip paman subuman nyelain. Mami dan Nugroho matur sisip titiang Ratu Dwaku. Yan ini kewentan anu peti jagat wene. Titiang makin matur ing Cokoredewo. Manut juru raksa sane kepanguhe titiang Ratu Dwagung. Ring sibak kaok sane titiang ngamel widangan Cokoredewo. Disampuni titiang pole. Satu ajeng ring sedan agung duwe ring sedan abian duwene. Rasa mewah sedan abian duwene micayang ngatur ring titiang sampun api peti sane memargi kadi mangkin. Yen ini kepeti banyak sane kegamel untuk titiang sampun sami sampun ngajeng kepuri punika Ratu Dwagung. Manut kadi atur sedan abian duwene sapunika. Mewah rasipun jaga ngatur uning ayang ring dewek titiang napilale ring Cokoredewo. Minap mangkin puniki asibak kangin ipun belen titiang sane nguasa. Indah yang mangkin belen titiang manda matur ipun. Nawagang tiap sekadi atur ipun di paman warga wantah patut bisa. Yen selami uning ayang titiang sekancaning banyak rau mriki nangkil kepuri. Ritat kala ipun ngaturang ut peti, setata ipun di paman warda, masa saman matur sekian titiang liagung. Sakewanten yakti, patut sekali bawas beli, wantah wenten sanenenten jangkep atur-aturan ut peti. Menawi reng sisi kangin genahipun beli. Paman. Ani sisi kau paman san ani nyelahin. Sampun pisan titiang ngewilangin sareng sedan agung duwene. Sampun sami banyak duwene. Inayang Cokoredewo mapaice maweh paling titiang. Nah paman agung.
manut teken atur di paman Werda. Sisi kangen paman kuning isi. Nang paman matur nak kengken sejatene. Mamitang lugero titiang ratu. Kadi baos cokodewa kadi aturipun ya Iwerda gumanti patut titiang sane gumanti ngamal. Sisi kangin kau kesediaan agung duwene serangapian duwene. Manut aturipun ring titiang nak maka sami sampun katut kepuri itu agung. Maka sami sampun katut kepuri dan wenten ring titiang agung dan wenten.